kejala megalai jongi nakapo chapo ngi jo snow ya kata kajing syam shitam akabede berka education department hakini kendiap senam i ya kata kapas percentage jongi kena ke kun ya exam matric kapas percentage jongi kapoi bet sanpau kam ju patam na katakan rupo menor te halor kan ni nakaliang jong government kalale yu kawan ra no da chief minister initiative ka bagi khot ya kata ka CM impact ka aim jong ka CM impact kalong ban pensuk ya kena aban ya kun ya kena exam SSLC la ne ka matric lada nujor arah jarap saw menta kalap ke udah kembali 4% hadu prapunyo percentage ki bala pas bagi student Henry hapdeng jong kene kajing pas bah jong kena pule kilami ro kijing kali bahato kade tang nomor bakal pensuk na kajing don jong kene ka CM guidebook ne hato de baki kena hi kelas dang la start bat kilanang kumno ban pas ka exam karena percentage ya ngayo 78%. nomor fi pule na ka CM impact ha kane ka yodai tersibuk lada kadon ka lada kam dan ka CM impact lese fila ban secure kata kama am tharai la ban secure ba ngaru ngam di ba lak rekod tan tang ba Henry nama kasih mempe kala yarap yang kimax kapno persen tharai na kijikli ba pio ke bawan nasi ampa almost la one baro hi nasiam 98% egi one nasiam pagi questions kajingi kai hakla su kalong ka matter ba kani ta ka yarap bahingi but nasiam impact kalong ba ngi kumba puli last moment kalong gumno ano pen clear iki topics ka ba nabuk kamla pen clear than untuk nasiam impact layo bani kran be iwe ni kita pa jongka schools springtime secondary school ban kali ya ka jing yo jing mentoy bat ka jing du nong na ka jing don jong siam inisiatif jong government kala ban kata ya ka jing nang justa jung kena kuliah pa perlong jaitu no to ka desha kata ko ai kata ka dei nama ngimdan shoot ka natural intelligence hangi te kala tu ta kani ka guidebook ngila should depend betang kani ka guidebook te kala bentuk ka jing start ka jong kena ngate nga perkhat ba David ka dangi puli bahana ka book ken ka bala banyarap ingi ban poi si khamba number na book te kalong detail ka guidebook te ka hitang ka guidebook kala banyarap ingi tang ta shipor handa ka future path ni dewan puli bahana ka book ken ka bala ban batay bhayangi ka bala banyarap bhayangi hakini ki exams na banyak keren mengi no hikai te like na ki balong week ki student kitu te ase kan yarap tamai ke ba start hite ngam ibu kan don yarap kila kat ka baki thu ban pen kiwi ka pas percentage kila ala tamba kalong very misleading ki haki results from ki khna ke come give a true picture ke ikaba kilong capable ki khna hanga hi kam long komta tamba ka pas percentage kala akiu kata tikila achieve hanga hite long tang mencupen pas kam den jing mentoi gitu bala pas pat ken le ayu pat de kim la ban manage pat haki higher levels haki de ban don ka foundation ka babyang bakin la ban manage haki higher levels ke hanga hi kam don value than ni begile ni should we continue with it or stop hanga hite ngan ire nga padon bor ngan discontinue baka standard hanga kam kiu kum ni haki district kum ka south garo hills but west khasi hills ke ba ka jing par jong ki khana ka juduna ya ka lai 4% ru hanrai mentau snam kala cross ya ka nyo 4% ye hato pi na ka jingle ya ka ne ka CM impact menta ka bangi iru to ka jing ke percentage ha ke ba pas hato kala erap ipi kum kino hikai haka rukom hikai ti si ong ke jing ya pher sebenang sendau ben na ka liang ga to ga old course bat ka new course ke jing ya pher kalong sebenang sendau hak pon muswa kemud kim sum ail pa ke jing kli kumalong haka chim star impact kim sum ail pa ru jubab kidon ki kai box kidon ki helbong ni to ki bajar note yang ki kena cindai tang ki kena private ki ba depend gitu ci ndai hak jing mi yang ni ka chim star impang ngilai i wa ka sokar ka kwa ban kampen bon de bagi kwa ya ka quantity ya jing pas bon ki kena ndai ya ka quality education kila ong lu yang i bala kumnu lap tha yang i ginong hikai bala kumnu san peu new marks kin set lepa nakatoga kai bok
Tinggi ru I kena hakan iksnem arah jar busan ngila betah I kena bapak sini kumbasan peu nri pumak skin set lepan nang tu. Ti hakatu ngawang yofi ki kena ki puli be itu jingkeli bat puli be itu I jubab hiruk nang tu. Ti yiki kena ki beduna ngawang ke yarap sibun. Tinre yiki kena ki bersat saya orang berbuat bersifat Hasan Gidon man ke kelas Gidon kena berstat Gidon kena balong exceptional Gidon kena balong gifted Gidon kena balong intelligence katu ke chip instar impang kam ya hapking ni kwa bagi kena berstat ngin kam berstat susu ndai gi babbe ce kabiang geng gi biduna te kabiang geng kin yarap katu sibun tendai lada visu depend be jang nang tu yegi kena berstat ki exceptional lan ki talented lan ki gifted student kapnong yaki bagini abe lang ti kum ginong hika ngin kwa wi kena berstat ngin kwa ban compensat lada ngisu bud be kum tu ngo kum bala kena ren nasi ong ka ginong ba ka miklaya kila tho ka silong ka dai ginong ba miklaya ti kalong kum hika kena kelas 1 kelas 2 kelas 3 te kam ya hap syuk gen level jengki Lada pai saya kejeng mentoy ke bak CM empat kawan ra kalong kebaning kong ki kena pulih ki ba fail ya ke exam matric ki yo ban ya khun biang ya ke exam how ju usnam klam da up ya usnam ban kabar kalong ba ki yo ya ki guidebook lingba ke internet ka ba pensuk ya ki ban yo ki note ban pen kre ya ke exam ka CM empat ka kularu ban ra ya ke internet saya ki tan nong kendong baro kenang bakar kenyo ban sam lam ya ka jing tip bar ka jing pule shabaro kane kalau ngabedan kamtam ya ka jela Meghalaya ka ba jutip ru kum ka jela ka ba bon tam ka bagi kena ki pet school no sitengpor lane ka drop out rate feedback jom pine ki about 80% nearly almost 80% kawan naka guidebook. Kalau kumtate kam pen babi kena, namala dah kena. Dah kalau kumtate ukena ulah ki school kita hap concentrate dia katu. Kalau penlong too easy, jadi kena makin pas. Kadang tu kalau kumtate ba kalau be ba 80% kawan tate masuk bahkan numia rap yuk kena. Nama kini ki kena dah kidap ya kemetrik deh. Ki hap bandit sa, ki hap kiyo sedrong. Dia apa pisim ya kajing puli ka di banlong kabahap man hikayo kena kahaban long comprehensive kahaban enkom kali banlong baro dia tilong haban hikayo kena tang ban jumpa bikijing kali uhaban nang ban criticize ka uhaban long analytical kena jabing dia namar ba undak kiyo unhap late class 11 unhap 12 unhap be shakai UG tela da kalong kumtati kini ki kena kan sitom da kilaki sedrong namar ba kametri kanang litang i kinduan ibarit pa tela da kalong kumta ba pi focus na kanika CM na kanika kotte da kata guidebook te asarai la habanda ka hapai jingmut yaki yaka government yaki nong hikai yaki school ki ba pair hapan perkat temai. Bakum kini ki guidebooks kini tangki kiban I direction ni kena. Kiban supplement ngalaban ong tak besai. Kan supplement ya kabahi kaya ko school. Namar ki kena kiban minot hi lada kiban minot ki yo ka jing kaya ka pakana school. Walada ki minot hi naladia. Asai kimdan kam guidebook. Kajing kyu stat jong ka pass percentage kabang yu iya ka SSLC examination arajar arsan kapen i ba ka jela Meghalaya ka jongi kelas dang ban pen kelai ka education system hatu ka CM empat ka dai sha umau jam ban lam lenti ya ki kena pule sha ka education system ka babiang lani ka dai tang ka temporary fix ka ba syukur pau tang haki number